Bismillahirrahmanirrahim. Udah Karang Kloso panas-panas. Alhamdulillah. Jalannya tapi kok sepi banget ya. Semoga aman, tidak ada apa-apa. Jalannya sepi nggih. Iki ngene, mlaku. Baitok te lunga. Baitok ting lencer dhewean lho, kono sapa-sapa. Wis tungakno. Sehat, selamat, lancar teko tujuane. Nah, iki sik mlaku nang Sengkaling menuju arah Batu. Habis itu belok kanan. Belok kanan arah Karang Kloso. Ya,